Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi bwa Uganda mu mwaka w'1986 nyuma y'intambara yitwaje intwaro. Ubu ageze ku myaka 81 y'amavuko, amaze gutsinda amatora inshuro zigera kuri 7 kandi nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko yiteguye kuva ku butegetsi. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze kugira ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi, abavuga rikijyana ndetse n'abahanga bagiye bakoresha kugira ngo bagere ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byagenze kugira ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo politike, umuziki, filme, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Yoweri Kaguta Museveni ni muntu ki? Tugiye kurebera hamwe byinshi ku mateka, inkuru y'ubuzima n'intsinzi ya Yoweri Kaguta Museveni. Twabibateguriye none tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Ni nyuma y'uko hatsinze amatora kuri ino nshuro ya 7, amatora yarahatanyemo na Bobi Wine. Igihe amaze ayobora Uganda cyaranzwe n'imyaka myinshi y'amahoro ugereranije n'ibihe byamubanjirije, ndetse n'iterambere rifatika mu bukungu n'imibereho y'abaturage, ibintu benshi bishimira cyane. Ariko nanone ngo nta mwiza wabuze inenge. Abamunenga bavuga ko yakomeje kugundira ubutegetsi akoresheje gucecekesha abatavuga rumwe nawe ndetse no guca intege inzego zakagombye kwigenga. Mu kiganiro yigeze kugirana na BBC, Museveni yaravuze ati ntabwo twemera imipaka ya manda za perezida. Ibi ngibi yabivuze amaze gutsinda amatora ya 5 nyuma y'umwaka umwe gusa. Itegeko nshinga ryakuyeho imyaka ntarengwa umuntu agomba kuba afite kugira ngo yiyamamarize kuba perezida. Ibi rero bituma benshi batekereza ko Museveni ashobora kuyobora igihugu ubuzima bwe bwose. Urugendo rwe rw'ubuzima rwatangiye mu 1944, avukira mu muryango wororaga inka mu gace ka Ankole mu burengerazuba bwa Uganda. Yakuriye mu bihe Uganda yarwaniraga kwigenga ku Bwongereza, byakurikiwe n'ibihe bikomeye cyane by'ubugome n'imvururu ku butegetsi bwa Milton Obote ndetse na Idi Amin Dada. Mu bihe bye bya mbere Museveni ntiyarazi neza itariki yavukiyeho. Mu nyandiko ze z'amateka y'ubuzima bwe yize kwandika ati twari dufite ibibazo bikomeye cyane byashyiraga ubuzima bwacu mu kaga no mu kangaratete, nko kwicwa mu buryo butemewe n'amategeko ndetse no gusuhurwa. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nko kumenya itariki y'amavuko cyangwa se itariki twavukiyeho. Mu 1967 Museveni yagiye kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu ndetse n'ubumenyi bwa politiki. Aho ngaho ni naho yagiriye umubano n'abandi banyeshuri bo mu karere bari bafite ibitekerezo bikomeye bya politike. Izina rya Museveni ryatangiye kumenyekana cyane mu myaka y'1970 nyuma ya kudeta yakozwe na Idi Amin Dada. Museveni yagize uruhare mu gushinga Front for Nation Salvation, imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania gukuraho Idi Amin ku butegetsi. Idi Amin uzwi cyane kubera gukandamiza abatavuga rumwe nawe ndetse no kwirukana abanyaziya muri Uganda. Kandi mu myaka 8 yamaze ku butegetsi bivugwa ko abantu bagera ku 400 bishwe. Nyuma yo gukurwa ku butegetsi kwa Idi Amin Dada, Milton Obote yongeye gusubira ku butegetsi binyuze mu matora rusange. Ariko Museveni yanze kwemera ubuyobozi bwe, avuga ko ayo matora yari yariganyijwe. Mu 1981 yatangije intambara y'inyeshyamba, maze nyuma y'imyaka 5 umutwe wa National Resistance Movement NRM ufata ubutegetsi. Museveni aba umukuru w'igihugu. Guhera icyo gihe
ubukungu bwa Uganda bwatangiye kuzamuka gahoro gahoro bugera ku kigereranyo cyo kuzamuka hejuru ya 6% buri mwaka mu myaka irenga 10. Abana bitabira amashuri abanza bikubye kabiri, naho ubwandu bwa sida bwaragabanutse kubera ubukangurambaga bukomeye cyane bwo kuyirwanya bwari buyobowe na perezida ubwe. Ibi rero byatumye Museveni atangira gukundwa cyane, higarurira imitima y'abaturage ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biramukunda cyane. Icyakora isura ye yarangiritse mu 1998 ubwo Uganda yashinjwaga gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifashe inyeshyamba zaharaniraga gukuraho ubutegetsi bwariho. Ibingibi byatumye babandi bamukundaga bo mu burengerazuba bw'isi batangira kugenda gakeya. Muri icyo gihe abatavuga rumwe nawe batangiye kumushinja ibitekerezo binyuranye, kandi bigaragara ko atari afite gahunda yo kuva ku butegetsi. Nyamara mu nyandiko zo mu 1986 Museveni yari yaranditse ati ikibazo cya Afurika muri rusange n'icya Uganda by'umwihariko si abaturage ahubwo n'ubuyobozi bushaka kuguma ku butegetsi igihe kirekire. Nyamara nawe ahari ntabwo yakekaga ko ariho ari kototera agana. Ni muri urwo rwego muri 2005 ibitekerezo bye byarahindutse. Itegeko nshinga rirahindurwa rikuraho umubare ntarengwa wa manda perezida ashobora kuyobora. Muri 2017 nabwo havanyweho imyaka ntarengwa kubiyamamariza kuyobora igihugu, bituma habaho imvururu zikomeye cyane mu nteko ishinga amategeko. Museveni yagiye anashinjwa cyane kugabanya ubwigenge bw'inzego z'igihugu, cyane cyane urwego rw'ubucamanza. Hari abavuga ko hashyirwaho abacamanza biyegamiye ku butegetsi, ku buryo iyo hari abacamanza bafite imyanzuro inyuranyije n'inyungu za leta bahura n'igitutu gikomeye cyane. Urugero, muri 2005 ubwo abashinzwe umutekano bitwaje intwaro bateye urukiko rukuru i Kampala, bongera guta muri yombi abantu bari bamaze kugirwa bere mu rubanza rw'ubugambanyi. Itangazamakuru naryo ryagiye rishyirwaho igitutu. Nubwo Uganda igaragara nk'igihugu gifite itangazamakuru rikora, hari ibitangazamakuru byinshi byagiye bifungwa, abanyamakuru bagafungwa cyangwa se nyine bagahohoterwa. Ikintu gikomeye cyafashije cyane Museveni kuguma ku butegetsi igihe kirekire ni uguca intege abatavuga rumwe nawe. Bamwe mu bo bakoranaga batangiye kumwitandukanyaho. Inzego z'umutekano zitangira kubitaho cyane. Urugero ni Kizza Besigye wahoze ari muganga we, yaniyamamaje bwa mbere muri 2001. Kuva icyo gihe yagiye afungwa inshuro nyinshi. Muri 2024 yaburiwe irengero mu buryo butunguranye, agaragara nyuma y'iminsi 4 mu rukiko rwa gisirikare muri Uganda, ahakurikiranyweho ubugambanyi ariko wakabihakana. Umuhanzi wahindutse umunyapolitike Bobi Wine nawe yabaye umwe mu banenga Museveni bikomeye cyane. Yafunzweho akurikiranyweho ibyaha birimo ubugambanyi, ariko nyuma bikaza guteshwa agaciro. Muri 2021 abapolisi bateye imyuka iryana mu maso abamushyigikiye, bamwe bararaswa bavuga ko barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nubwo ibyo byose byabaye, abashyigikiye Museveni bavuga ko yamaze imyaka myinshi atanga umutekano n'ituze. Bagaragaza ko Uganda yakiriye impunzi zirenga 1,700,000 z'abaturutse mu bihugu byugarijwe n'intambara. Museveni ubwe avuga ko intego ye hari uko Uganda yaba igihugu gifite ubukungu bwo hagati bitarenze 2040. Museveni yiyita umubyeyi w'urubyiruko, abita buzukuru cyangwa se abuzukuru, nabo bakamwita M7 cyangwa se Sevo. Yagiye agaragaza cyane ko akiri muzima kandi akomeye, aho yigeze no kugaragara akora siporo mu bihe byaguma mu rugo muri COVID-19. Amateka ya Museveni yo ni menshi cyane cyane ari mu butegetsi, ariko uko agenda asaza hari impungenge ko
ashobora kugihindura igihugu cy'umuryango we. Umugore we Janet Museveni ni minisitiri w'uburezi, naho umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ni umuyobozi w'ingabo. Benshi bakeka ko ashobora kuzamusimbura, nubwo ibyo ngibyo bishobora gushyira mu kaga umurage wa Museveni w'ituze n'umutekano bitewe n'imyitwarire ikemangwa ya General Muhoozi. Iyi nkuru igaragaza isomo rikomeye cyane rya politike n'ubuzima. Intsinzi n'ituze bishobora kugendana n'impaka zikomeye cyane ku butegetsi, demokarasi n'ejo hazaza h'igihugu. Ngayo nguko rero muri make amateka ya Museveni, uko yageze ku butegetsi ndetse n'uburyo akiburiho kandi agaragaza ko akomeye. Kuri ubu yatsindiye manda ya 7 agiye kuyoboramo Uganda imyaka igera muri 5. Iki ni ikiganiro ubuzima bushoboka, ni ikiganiro tubagezaho amateka ku byamamare ndetse n'abahanga babayeho cyangwa se bariho. Naho utaha mu kindi kiganiro.